abanyamurenge bari muri Amerika, abanyamurenge bari muri Afrika, abanyamurenge bari mu isi yose bagende bimo umuntu wese amatwi uzovugira hanze na kure ikibazo dufite. Abona Maître Bukuru Ntwari Stenom ni hero wo kubahwa. Ariko umuntu ari mu kuva ahantu yarara yarenze impinga akabona kushaka kutugaragariza icyari cyo mu banyamurenge. Nimba ukeneye kugira icuba mu banyamurenge kora ico ugomba gukora aho kugira ngo fata umwanya muremure wakora ico ushaka gukora kitazagira ico kimarira ubwoko. Ntabwo twemera abantu bavugira uri Washington, uri Canada, uratangiye ko tukamwizanirwa bari Kinshasa. Wo kwibagirwa yo kwibagirwa umunsi Azarias vice president Azarias excellence kavuga gutyo excellence sa Azarias Ruberwa bamushira muri parliament. Uravyibuka irimo abadepite barenga 550 n'abasenateri n'abaministre bakamuzunguruka akaja kujustifia uburyo yatanze commune ya Minembwe. Turabaramukije abakunzi muhera studio muherereye mwese. Ni wa mwanya udasanzwe ibiganiro byacu. Tubahaye kaze kuri chaîne yacu nkuko bisanzwe murabona umutumirwa wacu imbere ya kamera yacu ntabwo ari ryo ryambere ngira mumaze kumenya. Sinzi ko biba nk'ubibutsaho buke akabibutsa gusa akabibwira gatoya gusa, ariko ndibaza ko musanzwe mumenyereye wenda utamumenyereye no umuntu uje kuri chaîne bwa mbere, ariko abandi ngira mumaze kumenyera ushize twakoranye n'ikiganiro naco turaza kwigarukaho commentaire twagiye tubona araza kugira ico bivugaho. Reka banza bibwire buke abantu bakurikiranye chaîne bwa mbere. Murakoze cyane. Mazina nitwa Mfitumukiza Michel, ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'umwana umwe, ndi umusama kawumwishwa basinzira bayira kawumukwa basita iwacu nando bita mu Kigazura aho bita mu Gatenga mu karere ka Mibunda. Yego ndi umunyamurenge. Urakoze cyane. Yego yes. Hanyuma tutaraja kure cyane uyu munsi turaza kwibanda ku bibazo biri kubera imurenge iri iwacu, nta bindi tuza kuganiraho nibyo tuza kugarukaho cyane kuri uyu munsi. Reka twihutire mu makomantere za video y'ubushize. Ngira sinzi ko hari zimwe wasomye hari n'izindi wenda utabashe gusoma wenda ku mpamvu z'umwanya. Sinzi izo komantere ko wazibonye. Nta mwanya nari mfite, nari mu bintu byinshi. Sinabonye umwanya wo kureba komantere, ariko kandi nizere kuko ntacyo ntavuze, kandi ibyo bavuga ntavuze bazoje ku ma YouTube nabo babivuge n'abanyamurenge bafite uburenganzira bwazo. Kubijanye n'icyo kibazo warumbajije ngo kutavuga ngo abanyarwanda n'abandi, nizere kuko Maître Bukuru Ntwari atarapfa hari ijambo yavuze aravuga ngo umunyamurenge ari ku isoko yo kwicwa. Ariko buryo umuntu yari ku isoko haba hari ibintu bibiri ku isoko. Ku isoko haba hari ugura n'ugurisha, kandi umuntu akeneye kwikura ku isoko ntiyorwanya umugura, ashaka uburyo yikura mu maboko y'umugurisha. Twebwe nimba turi ku isoko iwacu akaba ari muri Kongo dufite uwatugurishije, rero abo bandi batuguze nta mwanya afite wo kubavugaho no kubatindaho, ahubwo mfite umwanya wo kumenya ngo se uyungurisha arashaka yiki cyangwa aranziza iki. Ikindi kandi bariya bose abo bavuga nje sifite umwanya wo kubavuga, kuko nimba bana hari ubunyene bafite uwaje bahetse niwe mvugo uyu munsi. So icyo kinyamurenge sinzi nimba wacumva neza. Yego ni ukuvuga ngo jewe sino twara umwanya muremure ku muntu waje ahetswe, mbaza kureba icaje ke muhetse n'igike. Les groupes armés négatifs ziri muri Kongo zose za Mayi, Biroze Bishabuke, barabo bavuga bari ditabara baherekejwe n'abandi bose. Abo ngabo I don't care about. Ndeba ngo se aba bantu baje buririye kuki, bashorewe nande, bahetswe nande. Uwo ngo niwe wangurishije, niwe ngomba guhangana nawe, ariko si ngomba guhangana n'uwahetswe hari umuhetse. Sinohangana n'uwaje ku isoko kurangura ibyashara hari uwaremesheje ibyashara. Rero nimba dufite uwaho tukurisha ahubwo bakabaje ngo se
ibyo ni ukuri kuko tutwara umwanya muremure wacu dushaka kumenya bari inyuma ya biriya bintu cyangwa tubanza kumenya rero uwaje ahetse abo bantu ninde n'ibice twakagombye kwibaza nk'abanyamurenge twese aho turi ku isi. Okay, ndibaza uragisubije. Abo babivuze nibo kandi simfite ubwoba bwo kuvuga ico ntekereza ariko babivuze niwe ariko nje ukonze ukuri kwanje mbiziho kuri muri je sina ngombwa kuko ngutangariza isi kuko si cyo gihe rero nkavuga ngo jewe nta mwanya afite wo kuvuga ku Rwanda, nta mwanya afite wo kuvuga kuri Tabara, nta mwanya afite wo kuvuga kuri Maimai, nta mwanya afite wo kuvuga kuri Bafurero n'Ababembe. Abo si cyo kibazo dufite. Ikibazo dufite si cyo pe. Mwumve neza ico kibazo ntuvuze. Siko? Yego. Ikibazo si ico. Ikibazo si cyo dufite. Okay. Serika baze kino kibazo. Kandi ukinsubize nawe nubwo wambaza umunyamakuru bitemewe. Ndagikubaza kugira ngo abantu bose babyumve neza. Mu basirikare basamze wa munsi bishe abagore mu Minembwe. Hari umufurero wari urimo cyangwa Umubembe. Oya ntawe. Hari umunyarwanda wabonyemo. Hari umurundi wabonyemo. Ntawe. Alors, murakoze cyane. Okay, urakoze. Twihutire kandi kuri biriya bintu. Ikindi mbaza ndero mbaza. Yego. Ejo bundi intambara iba yo igakenge. Ndaza no kubivugaho. Kuri video nabonye yakoze chef bikino ayikorera kuri Kivu Times. Yego. Uwumvishije ko abana birwanyeho ntibateye birwanyeho. Habaye gutera kwa mayi. Turaza kubigarukaho. Yes. Turabigarukaho izo. Nta mayi yari yateye. Hari Tabara yari yateye. Nta Rwanda rwa rurimo. Okay. Ariko inkomoko y'intambara uzo yavuye. Sawa turakigarukaho ico reka tubanze twihutire tukubaze biriya bintu biheruka kuba ejo bundi leta itwara Rutebuka mujana kandi hari abagore bari bamaze igihe bakora manifestation kuko ari kurenganwa ariko babicaho baramutwara. Twavuga ko kuriya ari ugutsindwa se kw'abanyamurenge cyangwa kw'abara abamama bari bamaze kiriya gihe kingana kuri ku kibuga c'indege. Wabivugaho iki? Murakoze cyane. Sinari nzi kubaza ico kibazo kuko nawe uri umunyamurenge ntabwo ari ugutsindwa. So gutsindwa wenda niyenda bishobora kuba bizava mu insinzi kuba yaragiye tutabishaka akagenda mu buryo butemewe n'amategeko akagenda mu buryo bwo kurengana kuko umunyamurenge nyine ari ugeze igihe cyo kurenganwa mu isi ntibivuze kuko dutsinzwe. Rutebuka tuzi bukuru intwari yadusize ku rugamba arapfa siko reka ndeke bukuru ndahera kuri ba Freddy ba Nikora ba Gakunzi ba Mutebutsi ba Moize ba Yagabo ba Diadoni ba Hasani ba Nkumbuyinka ba Kibangura intwari zose z'abanyamurenge zadusize ku rugamba. Ariko wibuka kuko nubwo zapfuye hari aho twagiye dutsinda kandi tutazifite. Iciza cazo nuko zatumenyesheje ko turi ku ntambara. Iciza cyo gupfa kwabo nuko batumenyesheje kuko bishwe n'intambara tutagomba kuryama nk'abantu basize batubwiye ko turi ku ntambara. Bukuru ntwari gupfa ndukubona sugutsindwa ku munyamurenge bisobanura kuko yadusize ku rugamba. Ahubwo ntitube distre yuko twokumva ko bukuru intwari yapfuye tugaheranwa n'agahinda ntitwigwaneho. Ahubwo tumenye kuko yapfuye ari ku rugamba natwe tukomeza urugamba. Rutebuka nawe nuwafashwe Mutebuka ari twigwaneho kimwe naje nawe kandi si wowe wenyine wari mu Minembwe twigwaneho barabaga bose biri mu Minembwe niba twigwaneho nejo budire bubirwanyeho. Rutebuka icyo yakoze yafashwe ariko siko gutsindwa ku munyamurenge. Nawe arasa n'ufunzwe ariko ntiyajanye imbaraga zacu ahubwo yagiye atwibiye akabanga uko ngiye aho mukomeza urugamba narindi so nkuba Rutebuka kugenda ntabwo ari gutsindwa kandi tiducitse intege. Mbwira n'abamama bari mu Minembwe ngo pole kandi bashikame bakomere niyenda muco bibira kuko aricyo kibazo gishobora kuvamo igisubizo.
ntabwo twatsinzwe ntabwo twatsinzwe ikindi nshobora kuvuga ni ikintu uko Imana ishimwe kuko muri iyi minsi twamenye umwanzi dufite turasa n'abari bageze iminsi turwana urugamba tutazi ariko muri iyi minsi twamenye umwanzi dufite ubu rero iyo wamenye umwanzi ufite umenya uburyo nawe uhagarara ku rugamba Okay, reka duhite tuza kuri cya kibazo dufatira naho wari uvuze ngo ubu twamenye umwanzi dufite iriya ntambara yarayibaye hariya mu Minembwe kuri wewe urayibona gute nta ngaruka ifite ku banyamurenge nk'uko amaudio amwe nyine bagiye bavuga ngo twigwaneho ngo yateye abandi ngo leta niyo yateye biriya bintu urabivuga iki nkaho ubikurikirana hafi ibintu by'iwacu icyo navuga hari umuntu nubishije umushefu reka ndeke kwirirwa muvuga no mu izina wenda yakoze interview kuri Kivu Times avuga kuko abana twigwana abana barakajwe n'ibyo leta yakoze barayitera yarabeshe leta yafasha abasirikare ibashira mu mihana y'abaturage batangira guteroriza abaturage banyaga ibyo abaturage biba abaturage bakubita abaturage uturage utarabutse bakamwica kugeza aho baje kwica abantu igakenge bahashitse basanga harimo abasore barabitanga birwanaho ariko batewe n'abasirikare baje muri make bari baje gukora jenoside igakenge abana batabara ababyeyi kimwe n'abandi bapfobya ibyari bigize iminsi byihishe ico gihe rero umunyabwenge uri hano anyumve ico gihe mayindi yari aho muri yo antite leta itabare mu rurambo niyiri ariko ibaza ukuntu leta icunga abaturage ari ishobora gushaka kubamenasa ikabagirira nabi abana babonye ibintu leta igiye gukora ng'ibyo yarayikoze ejo bundi mu madego baraguruka birwanaho ntangazwa n'ukuntu umuntu yagiye kuri akavuga ngo abana bararakaye batera leta bajyari cyo tuvuga ikintu duhagazeho dufitiye preve icyo mubwiraho nuko abasirikare bavuye kuri jefi barajabuka kwa barabona abandi bajabuka jya kujya kwa igakenge batangira guteroriza abamama bakubita abagore binjira mu bantu bagasanga abagabo badahari bagakubita abagore bagafata bakijira mu nzu bagasahura ibyo kujya by'abantu no kugira ngo babone intango yo kugira ngo nihagira umuntu bakoraho batangire bica abantu abana birwanaho ariko n'abana bateye leta tibibaho nta natwigwanaho ati naho abantu mu muhana birwanyaho nta natwigwanaho yateye nta nagumino yateye nta gumino yateye leta nta twigwanaho yateye ahubwo n'abana birwanye abana birwanyeho ariko birwanaho batewe n'abasirikare ba leta bacunze umutekano yego nukuvuga iyo ntambara yari ya leta yica abaturage niko bimeze nta itabara yo nimbi nahari je gutyo ko abantu baziko itabara yo mwazi buriya ese ntuzi ko bazavuga ngo mu nka ntuzi ko abinka n'inyana ariko inka iyo zinjiye mu murima zikona tibazavuga ngo inyana zonye n'inka tibazavuga ngo inka zonye n'inyana bazavuga ngo honyike honyinka bishije yego turatunyana tugera n'utumasa twonka n'ibindi bigenda bikurikiye isito biti nka mu Kinyamurenge so umurima nti wo ushinja ngo wonze muntu ugabanda ngo honyinka n'inyana honyinka yorase ukuvuga ngo intambara yabaye Minembwe ni y'umwanzi yego tutarebye ngo tutavanga umwanzi ntavanga all right good wabyumvishe nivyo kabisa kubijanye na interview uriya mugabo aheruka gukoresha uriya Bineza wo muri Canada sinzi ko aribonye Bineza Joseph avuga ko ngo yabonye ama message yabari abagabo bari hari Kinshasa bamubwira sensibiliza bira sinzi ko wayibonye niwe wanyohereje link niwe wanyohereje link ngo ninyirebe yego niwe wanyohereje link ngo ninyirebe bira bintu ubifata gute okay ntabwo nje kuri kamera guhangana n'umuntu hano nje kuri kamera nk'umunyamurenge ushaka kubwira abanyamurenge ngo tubumwe niturangiza kubumwe twigwaneho niturangiza kwigwanaho
tube bazima umwe apfe undi abeho neza cyangwa tugirwe amahirwe yo kubaho twese tuzabeho neza. Izi ni umunyamurenge, indangagaciro z'abanyamurenge uko zimeze, ikinyamurenge n'ikinyabupfura cy'abanyamurenge. Tibyakabaye ngombwa ko dutukanira aho isi tureba, tibyakabaye ngombwa ko dusuzuguranira kuri YouTube, tibyakabaye ngombwa ko buri muntu agaragaza intege nke za mugenzi we kuri YouTube. Turuzi amajambo Bineza yavuze kuri Maître Moise Nyarugabo. Jewe sinyavugaho Bineza. Hano bishije. Bineza ni mwene wacu. No musama. Ndamuzi. C'est mon grand frère. Siko ndamuzi de A à Z. Côté fort, côté négatif. Ariko ntazo mvuga. Ikintu gusa cyantangaje ni kimwe. Nukuntu Bineza yabeshe. Arabesha ngo Maître Moise Nyarugabo ngo yaramwandikiye. Ntibikunda. Yarabeshe? Yakoze igitangaza. Igituma yabeshe nuko yavuze ngo afite ibihamya. Yagera imbere agasura kandi akivuguruza ntiwa bitegerewe agasura kandi akivuguruza muzo yavuze. Icya kabiri. Tuzaduhanana icubahiro kingana n'imirimo dufite mu bwoko. Maître Moise Nyarugabo ari kuri plafond mu mikorere yiwe n'icyo yamariye ubwoko kugira ngo nje unyine ntangire umwana wejo aho kumwegera ngo mubwira ate se ejo uzoge washaje mbwira kino na kino na kino na kino na kino ngasubira nkumva kuko noterura nkavuga ibibi byiwe mba ndanganyitse. Bineza rero jambo yavuze ngo Maître Nyarugabo yamutunye intumo bamubwira ngo ivyarimo n'ibindi nukubesha kwiwe simvugiye Maître Moise Nyarugabo ariko kandi ce n'est pas son niveau. Tuvuga ibintu tubisiramo kamera hariya icyo abantu baba bashaka muri zino ntambara twagize muri ibibazo twagize buri muntu akure mu izina kumva ko yubwira isi ko Moise amwandikira yumva kuko hari ni publicité abashaka ko kwikorera ariko nta valeur nta biriya byose nanabihaye umwanya kuko nta gaciro mbiha ahubwo twovuga ngo se ikimutera kuvuga ari yaniki no gushakisha ko abantu bamenya kuko hari ico ateye hari ubwo bateye Moise Nyarugabo cyangwa hari ubwo bateye abandi bari bose ntabwo duteye kuko Moise Nyarugabo turamuzi. Ibibi byiwe ababizi barabizi, ibyiza byiwe birahari ariko si wamuvuze tituzi ibyiza byiwe tituzi n'ibibi byiwe. Wanubishije kuri jewe ubona ko yabeshe umuntu mvuko ngiye kuvuga umunyene bwana journalist. Abanyamurenge bari muri Amerika, abanyamurenge bari muri Afrika, abanyamurenge bari mu isi yose bagende bimo umuntu wese amatwi uzovugira hanze na kure ikibazo dufite. Babona Maître Bukuru Ntwari ni hero wo kubahwa. Ariko umuntu ari mu kuva ahantu yarara yarenze impinga akabona kushaka kutugaragariza icari cyo mu banyamurenge. Nimba ukeneye kugira icuba mu banyamurenge kora ico ugomba gukora aho kugira ngo fata umwanya muremure wakora ico ushaka gukora kitazagira ico kimarira ubwoko. Ntabwo twemera abantu bavugira uri Washington uri Canada uratangiye ko tukamoze Nyarugabo bari Kinshasa. Nyarugabo karahangana na leta, karahangana n'umwanzi, karahangana n'ibibazo by'abanyamurenge ntuze Azarias Ruwewe. Ariko wo kwibagirwa yo kwibagirwa umunsi Azarias vice president Azarias excellence kavuga gutyo excellence sa Azarias Ruwewe bamushira muri parliament uravyibuka irimo abadepite barenga 550 n'abasenateri n'abaministre bakamuzunguruka akaja kujustifia uburyo yatanze commune ya Minembwe ari umunyamurenge umwe warangiza ukarengeza ijambo uraryanye muri company kurabaga ingurube nimba ari kuruhagira intumbi kuragira gute warangiza ukarengeza ijambo ngo tutse Maître Moise Nyarugabo ngo Azarias Ruwewe n'ukuri kw'Imana umuntu uzotuka bari abagabo agatuka umusirikare w'umunyamurenge uri muri leta ya Kongo agatuka en general uryamye muri position yero yose guhera kuri umusirikare ufite ipeta rikuru ni Lieutenant General Masunzu Pacifique Masunzu. Umuntu uzohera kuri Pacifique Masunzu akitsa kuri Lieutenant w'umunyamurenge aha mutuka ari muri leta ya Kongo aryamye hariya muri Amerika ari agatukwa Masunzu kuri ojo akamutuka agatuka abanyamushebwa agatuka abaministre agatuka abantu bari muri leta ya Kongo. Uwo nguwo
igihugu nigikira tuzomubazaho ayo makuru yakuye kandi bizomukurikirana mugende mugabanya amajambo kuza muvuga abantu bari muri Kongo mubatuka ukazumutuka nkaho muziranye wewe waraye uje none uvuye mu nkambu ugiye muri etaze washika ngutangiye gutuka abayobozi bacu batuyoboye mu bwoko abasirikare bacu batuyoboye mu bwoko nimba uzi faiblesse zabo ceceka indangagaciro z'umunyamurenge ni guceceka so kuvuga byose kandi nimba ufite no kumutuka mu telefone kuri telefone umutuke ariko bireka kuja kuri YouTube ngo utuka umuyobozi ariko bo ico bashingiraho bari kubatuka ngo nuko ngo ari RCD ngo bafasha bamwe bakima abandi bande bafasha abandi ngo bafasha twigwaneho ngo ivyo babikuye hehe ukeneye gufasha twigwaneho ukeneye gufasha gumino ariko ntayihindura ikintu cyo gucuruza ngo yumva kuko yocamwe abanyamurenge kubw'inyungu ziwe wanubishije zira ntazindi yewe nkubwire gitera abantu kuriye nukumva kuko yo kwicara hariya akagira uwabazwa muri bariya yumve ko afite cewo iyo kubazwa abo badaturanya badasangiye umubabaro hara nta kindi babishakira no kwishakira amaramuko no kwishakira ibyubahiro no kwishakira kumva kuko hari abagomba gufasha twigwana na gumino bifasha baba bafasha RCD idafasha twigwana idafasha gumino uwo bafasha utavuze kandi ukabafasha utabaciyemo kandi ibyo bavuga kuri RCD si tout à fait ni kinyama ese ubundi RCD iracakora cange yari ntabwo I don't know si epoque RCD nari muri école secondaire kugeza ubu nyine tubabaza ibya RCD gusa ico nzinzi kuko kumva igaruka cane ico nzinzi ko abayobozi bayikoreye bari muri leta kandi leta ntiba yarabahaye confiance ntaco bakoze pour dire que igihe ca 1+4 hari critère bagendeyeho zo kugira ngo abantu parti politique yemerwe mu gihugu RCD yaremewe abayobozi bahabwa inshingano muri leta iri hari ico gihe election zibaye so nukuvuga ngo hari ivyo yakoze yakoreye abaturage turabishima nimba yarakoze ibibi ntiyokora byiza nk'Imana n'abantu ariko kandi nimba ufite imbaraga zikwihishe mutaragaragaza abanyamurenge zizamura usijana muri Kongo muri leta yawe urevadike droit zawe ukorera urusha RCD ubone kwituka siko ugende nimba ufite icutuka ugumino uzamuke ugende ukora ibyo gumino hayikora ubone kwituka nimba unenga twigwaneho zamuka ugire gute ukora ico ukora kiruta ico twigwane ikora ubone kwituka nimba hari ico uvuga ngo mahoro ngo icamwe abantu nkabira Joseph yahoze avuga Joseph nahaguruka kore naje muri mahoro ayisambure yubakire muri mahoro atangirire hasi bamuheze ubupresident zamuke ayubake akora ivyo mahoro itakoza kugira abantu ngo ndori ivyo ganaza mbabwira ngo ibi ndabikoze ariko icyo utarakora cakunaniye tukagishinja abandi bakoze cyane mitwarite z'abanyamurenge muri Amerika zimaze igihe zitumvikana kandi ibyo byose ni ukuvuga amakuru yabo turayakurikirana sampusa kuri media kuko cyo bapfuye bose kandi bo baranabishira kuri ku karubanda niko novuga bivugaho iki ari amamitwarite atumvikana ni iki bo bivugaho bibona gute ari amamitwarite yo muri Amerika y'abanyamurenge turuzi bwana journaliste ikintu yo cavuzwe rimwe gihabwa agaciro ariko iyo cavuzwe cyane nta gaciro bagihereza nubona mitwarite yo muri Amerika ni bene wacu n'abanyamurenge kandi barakoze ibintu byinshi cyane ndabashimira diaspora ariko azagukora ibintu byarangizanye n'ibibi ibyiza wakoze bikibagirana no kuvuga ngo ikintu nabonye bari abantu bafite ikintu bari abantu bafite ureke mbabarire mvuge no jambo kandi abantu baryumve neza ikintu nabonye bari abantu bari mukusha kuri social media bagatukana uwo shaka ntiyo bakurikira kuko nta ndangagaciro z'ikinyamurenge bagifite kuko umunyamurenge yagigwaga n'ibintu bitatu ikinyabupfura cyo gutinya isi n'ikinyabupfura cyo kubaha n'ikinyabupfura cyo kucibanga urabona kugenda hari ugafata amabanga ya association yari bayoboye ukayata ku musozi nta cizere cawe cuko iyo wazanye uzoyibikira ibanga kuja hari ugafata amahoro ukayifata ukayisamburira isi sabanyamurenge bayisamburiyaga ukayifata ukayisamburira isi ugafata izina ry'umunyamurenge ukarisamburira isi ukabwira isi ko umunyamurenge ahagaze ubunyine nta cizere cawe dufite kuko iyo association yindi wazanye utazayisambura nk'ejo
indangagaciro zo munyamurenge aza atinya kuvuga ibibi by'undi akabimenya ariko akagaragaza gukora impinduka atavuze ariko iriya novuga ko ari sensibilisation bagizeho y'umuntu kuva Canada undi Hollande Amerika bagaruka bagatukana bagatuka amahoro bakayisebya je mahoro ntingaburira usibye kuko yafashije abanyamurenge bene wacu ariko naravuze ngo nimba president w'amahoro na komite bakorana hari ibi bakora umuti si ukubahunga umuti ni ukubegera mugahindura impinduka mukazana impinduka ariko umuti si ukuja ku ma YouTube arebwa n'isi yose arebwa n'umwanzi ngo uvuge imbaraga nkeza aho wakoreraga nubwo usohoka mwaso nubwo so yo gutekesha akakujana mu wawe tuzi uvuga ngo papa na mama babanye gutya uzubigira ibanga kuko ryabanga wabise mwaso nijyo uzakomeza kubika no mu wawe ugiye imicukuye mwaso niyo uza wimukana mu nzu yawe ugiyemo nukuvuga ngo iyo usambuye iyo utubahirije ibicukuye mwaso tumenye uburyo bubaka yawe nzu pour dire que bariya bavuga ngo bagize association njewe naravuze ngo nta gaciro nabihaye gusa icyo nabagayeho nuko imbaraga zabo bazihungishije mahoro ahubwo baba barazangishije mahoro bakazana impinduka muri mahoro ariko kuja kwituka naravuze ngo nukwahukana kandi umuntu yahukanye aba yasenye gatwihutire ku rwandiko nabonye Kamanzi yandikiye Mukiza Charles ngira wararubonye ruragwandiko nimba wararusomye ruriya rwandiko raruvugaho iki ruragwandiko nabonye ngo Kamanzi yandikiye Mukiza Charles ni kinyoma ruragwandiko ntabwo ari Kamanzi wo gwanditse ni umuntu w'icyara rwandika ariko Kamanzi ntiyo kwandikira Charles biri no gusebanya no gutukana simvugiye Kamanzi kandi na Mukiza haranyumve na Kamanzi haranyumve nundi wese anyumve zira n'inzandiko umuntu ari mu kwicara akandikira umuntu ku giti ciwe yarangiza kugira ngo ujye message ayiheze valeur abantu babonye ko yanditswe n'umuntu ukomeye agashiraho izina ry'undi muntu ariko se Kamanzi kuko Kamanzi amajambo arimo Kamanzi ntiyo yandika ego ni kinyoma c'abatukana c'abasebanya ariko nta Kamanzi wandikiye Charles na jambo harimo ama message bari mu kuzana ku ma WhatsApp umuntu akandika ukabibona ko ari we wanditse yarangiza hepfo agashiraho izina ry'umuyobozi s'il vous plaît ivyo bintu nibiki harwa rwandiko surwa Kamanzi sipi n'urwandiko rw'umuntu yicaye arwandikira Mukiza arukeka ko ari iyo barinde no bari umwanzi wanditse cyangwa n'umwanzi w'umunyamurenge ushaka kubira amacakubiri mu banyamurenge banagereye kimwe n'undi wese uja kuri YouTube akarengeza undi muntu akamutuka akamuhindura ivu siko yego uwo muntu n'umwanzi kimwe n'uri wafashe letter akayandika yarangiza akayishira kuri ku my WhatsApp ariko nta jewe naruci nta gaciro naruhaye pe nta Kamanzi wandikiye Charles biriya yego ntawe kabisa warwanditse arahari ariko wazureke kubeshera Kamanzi mase mahoro kubundi ishinzwe ibintu byinshi ariko tutarabona yisigura cange ubivugaho iki kandi ishinzwe ibintu byinshi reka nkubaze rino jambo kandi unsubize nawe nubwo wambajije ese umuntu ubunye nakubwiye ngo journalist akakubwira ngo urimbwa ukamufata mukarwana igisubizo kiba kiri aho ngaho niki igisubizo nuko wamenye kurimbwa ariko akubwiye ngo urimbwa akabona inyuma wowe ukitegereza inyuma ukabona nta murizo ufite nti wo rwana kuko uzi ko yavuze icyo utarico igituma mahoro itarisigura nuko izo bayivugaho byose atari byiri ija kwisigura nuko kuvuga ngo kera iremera ibyo bayirega ariko gituma izi ko ntacyo bayishinja ari ibyo bitekerereza jewe nasaba amahoro nta n'impamvu zo kuvuga nta n'impamvu zo kuvuga kabisa muri bwiro gihe umuntu wese uzo kuvuga ntukaze umusubiza uzo wicecekera ubu turi hano ngo dukosora abanyamurenge tuba umuntu umwe duhagurukira umwanzi dufite ariko ntituri hano ngo tumenyeshe abanyamurenge wahaguruka hangana n'undi kuri YouTube what is this ibi ni biki duhangane kuri YouTube ukene guhangana nazamuka dufite duhangane agenda aje guhangana nawe tumenye ko ari umugabo ya ikindi kandi ushobora kuvuga indwari dufite ubu nyine ni druzi intambara dufite ni munyamurenge n'umwanzi dufite mu minembwe nukuvuga ngo hari intwari ziri mu minembwe zihanganye n'ikibazo kiri mu minembwe hari n'intwari zihazibera intwari muri Canada na Amerika zihanganye n'umunyamurenge uri muri Amerika kurumva sigura neza ivyo bintu nukuvuga ngo hari intwari zihanganye n'umwanzi mu minembwe wica umunyamurenge
hakaba n'undi wawushakisha kuwutware mu guhangana n'umunyamurenge ari muri Amerika no muri Canada. Sinzi rero ukeneye kugaragaza ubutware bwiwe nareke guhangana n'umunyamurenge mugenzi wiwe naje guhangana n'umwanzi kandi ukeneye ubutware titabugaragarize kure y'intambara naje mu ntambara agaragaza ubutware bwiwe Imana igweze umugisha. Urakoze cyane. Reka dusuzereze kuri iki kibazo urabivugaho ikizi ntambara bari gushinja RCD kandi bene wacu nyine b'abanyarwanda. RCD niki ni chama icande RCD riyobowe na Zaria Serwero ni umunyamurenge n'umusita mu bidego ikabamwo bamuhiza Nyarugabo ikabamwo abashi ikabamwo ababembe ikabamwo abafurero ikabamwo abarega ikabamwo amoko yose ya Kongo wanubishije yego ikabamwo abafurero. Intambara twagize ya mbere abantu badutwikiye amazu n'abafurero ntibabaga muri RCD n'ababembe ntibabaga muri RCD leta ya Kongo ntikora abantu bakoze muri RCD tuvuge kuko ushaka kumva kuko izina RCD ari byateje intambara ntiyatejwe na RCD intambara ifite origine yayo kuko RCD si umunyamurenge RCD si umunyamurenge RCD n'amoko ni coalition y'amoko menshi yaririmo abantu benshi n'abashi bari barimo n'ababembe barimo n'abafure bari barimo none kukibumva kuko barengeza intambara barengeza amazu yahiye inka zahiye inka zanyazwe igihugu catwiswe abantu bakagihunga bakabirengeza bakabishira kuri RCD barangiza RCD bakayimura mwamoko amwe bagahisiga nk'ubwoko bumwe. RCD kintu ngomba kwira amatwi y'abantu RCD yari abanyamurenge RCD yari yobowe n'umunyamurenge bien sûr ariko yari rimwe n'andi moko kandi amoko yari arimo niyo duhanganye nayo bunyine pourquoi rero bumva kuko yego fata ko intambara ibiri wacu ikiragwa abari muri RCD bayirimo n'abari mu bindi byama barimo n'abandi ariko ntabwo siyo. Reka nkubaze ikibazo kimwe abakozi bakoraga muri RCD ntibari muri leta tari muri leta ya Kongo ubu nyine ntibayirimo ejo bundi baragore barashwe na RCD tibarashwe n'irya leta barimo so ni confusion no guparapara mu bitekerezo no gukenera guharibikana no gukenera gutukana ariko nakubwiye kuva Canada kuvuga ngo umwanzi wacu arari kandi arazwe yaragize iminsi yihishe ariko ejo bundi yishira ku mugaragaro. Reka tugushimire cyane. Yes. Tuzongera tugutumire kandi niyumva ubutumire bwacu kandi uzatwitabe kuko dukeneye gusigura abanyamurenge bave mu rujijo bamenye intambara bari kugwana yariyo bave mu ntambara y'amagambo n'iy'amatiku. Intambara y'amagambo bagende bayihagarike. Yego n'amatiku no kuja ku masosho media ugaterura mugenzi wawe. Reka ndangize kuri no jambo. Hariho barabagabo babiri bavuze ngo nabo president biriya mitiwarite shasha basohoye. Yego. Abateru ijambo baravuga ngo mahoro ntizivuga ku bibazo biri mu Minembwe ngo ivuga u Rwanda. Barabombi bakorera u Rwanda imyaka ingahe? Bakoreye u Rwanda bakoreye imyaka ingahe u Rwanda? Bagiye muri Amerika bavuye he? Bavuye mu Rwanda arabakozi ba leta y'u Rwanda. Banubishije. Bineza Joseph. Ni wo wavuga ngo RCD ngwira inyuma y'u Rwanda. Yarukoreye imyaka ingahe agize imyaka ingahe muri Canada? Amaze 2 ans muri Canada. Avuye he? Yakoraga iki? Yabaga intambara ziba muri Kongo kuva za gumiro za mbere turwana intambara za kera na hehe izi dusanga Minembwe tuba muri bibazo za Minembwe yabaga azovugaho yaraba kuko anyumva yabaga he yari umukozi w'iki gihugu yakoreraga nde kugira ngo yumve kuko yorengeza Rubegwa akanengeza Moise Nyarugabo akabajana u Rwanda. Moise Nyarugabo ntiyakoze mu Rwanda Rubegwa ntiyakoze mu Rwanda banubishije yego naje ukubwira sinarukozemo iwe yakoze he yagiye muri Canada avuye he bazabareka amajambo hari igihe ugira ngo ugiye gufata uwanyu muhindura ubusa kandi dufise ugashaka gupfukumura ibiri mu isashe yiwanyu ngo uvugwe bikiye biri mu isashe yiwanyu hari abaryamanye umupfuko wawe. Yego. Okay, turagushimiye cyane. Urakoze kuba witabye ubutumire bwacu. Hanyuma turabashimiye bakunzi b'Imuhira Studio. Turabasaba gukora subscribe umwe mutarayikora no gusharinga video. Hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka bihoraho buri munsi ntabwo bizigera bishira. Murakoze cyane.